در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش در موضوع مومن قناعت ستایش سرای نیاگان بزرگ برگزار گردید. در نمایش دایره وسیع عالمان، شاعران، نویسندگان، شاگردان، پیوندان و دوستداران اشعار استاد اشتراک نموده دایر به حیات فعالیت، ایجادیات و سهم بارز مومن قناعت در بلند برداشتن هویت ملی و حفظ ارزش‌های دولتی سخنرانی نمودند. مومن قناعت شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، جایزه دولتی سابق اتحاد شوروی، عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان میباشد. نخستین اشعار شاعر در پایان دهه 40 سده 20 روی چاپ برآمدند. برگزیده آثار گرانبهای مومن قناعت در چندین بیاض و مجموعه‌های دستجمعی گوناگون زبان در گلچین اشعار شراره، ستاره‌های زمین، راه‌ها و بالها، موج‌های دنیپر، داستان آتش، سروش استالینگراد و غیرها دسترسی عموم گردانده شدند. همچنین در آثارخانه نمایش اشیاء تاریخی که بازگوی حیات و فعالیت پرثمر استاد مومن قناعت میباشد به معرض تماشا گذاشته شدند. از جمله آثار صنعت تصویری، میز با افضال کاری، عکس‌های خاطره‌ای از دوره‌های گوناگون حیات شاعر، آردن و مدال‌ها، لباسواری، آثار شاعر با زبان‌های گوناگون، کتاب‌های دست‌نویس و چاپ سنگی و غیرها به نمایش گذاشته شدند. бахшида ба гиромидошти шоири халқии тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиш дар мавзӯи муъмин қаноат ситоишсарои ниёгони бузург баргузор гардид. дар маросими кушодашавии намоиши мазкур кормандони осорхона, адибони кишвар, пайвандони шоир ва хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт ширкат доштанд. дар ҷамомади мазкур ҳозирин доир ба ҳаёт ва фаъолияти мавсуф сухан гуфта иброз доштанд ки муъмин қаноат дар рушди адабиёти муосири тоҷик хидмати шоиста ба анҷом расонида наслҳои гуногуни адибони тоҷик аз эҷодиёти ӯ ғизои маънавӣ гирифта ба камол расидаанд. муъмин қаноат бунёдгузори як роҳи нав дар адабиёти муосири тоҷик аст ки ин роҳи навро мешавад мактаби миллат ном гузошт. мавсуф дар шеър парастиши миллат, ҳақиқати миллат ва таърихи миллатро замина гузошт ва мактаби миллатро созмон дод. ҳамчунин дар тадбири номбурда хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ашъори мавсуф шеъру суруд қироат намуданд. ҳадаф аз баргузор намудани ин чорабинӣ ин ошноӣ ё худ шинос намудани аҳли ҷомеа бо зиндагӣ ва дастовардҳо ё худ ашъори устод муъмин қаноат ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки дар намоиш ашёҳои таърихӣ ки бозгӯ аз ҳаёту фаъолияти пурсамари муъмин қаноат мебошад ба тамошо гузошта шуданд. аз ҷумла осори санъати тасвирӣ, миз бо афзоли корӣ, аксҳои хотиравӣ аз давраҳои гуногуни ҳаёти шоир, ордену медалҳо, осори шоир бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, тӯҳфаҳои давлатӣ ба намоиш гузошта шуда буд. ёдовар мешавем ки намоиши мазкур таҳти унвони муъмин қаноат ситоишсарои ниёгони бузург то охири моҳи майи соли ҷорӣ идома меёбад ки хоҳишмандон метавонанд аз он дидан карда аз ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти шоири зиндаёд муъмин қаноат бори дигар бархурдор гарданд.